IRCS Karbi branch pen International Red Cross keseng Arni Katalon. Mohila Congress pen Prime Minister apan kachithon aroy kiloji apan sai kedeng. Government Rifles lapen perangke tum angbong kacepachen yamai kangni. Kardom nili Karbi berta tanbang thari chesong teron non berta ang tonpen arjek tha. Sumindar ang kang International Red Cross mahangke tek Arni Katalon pona sonsi. IRCS Karbi branch penta aruner kep Arni methang artung so sai hemalong International Red Cross mahangke tek Arni mate ke sengarni talondun. Nahok tami kadokawe apan pining la solam the apan pathi dampen sumindar ang kang International Red Cross amahang ketek Arni mati keseng Arni talonpon International Red Cross la ke Switzerland asor Henry Dunain pensi thama hot areng hukeso tumapan kalana jiapan kethoponisi atowar Red Cross apan 1920 ningkan India Assam Pradesh Mahila Congress pen kachepara teng pen aruner kep Arni Dipu District Mahila sai hemalong Prime Minister la pen Minister Smriti Irani MEP meke kaipon Prime Minister Narendra Modi kachari sarkar kyun ia posi klempara ja kong jogwan bomlo klempara tumapan ke khangone alam pen 2013 ningkan Smriti Irani sarkar apan arbok pen Prime Minister Manmohan Singh apan Kachithon aroy loji pusi pachetaklo 2013 aningkan Congress sarkar dobama hot halasot Prime Minister Dr. Manmohan Singh si Prime Minister dobam halasot Pakistan ugropanthi atum ili tum bharat na hena juwan atuma phan mate CRP army atuma phan kepathi dopik lase halasot Smriti Irani alangli pulo Dr. Manmohan Singh aphan je nangli tum laan bharat hena juwan atum phan mate CRP police atum phan kapathi sitame nangli tum dojoy dodunjoy apon nangli phan nili tum Modi kacharia sarkar da klempara ke sunga phan sai pon thekthi la solam ke voijia phan district mohila atum pen Minister Arani la pen Prime Minister aphan kachithon aroy pangrum pen Kilojia Pan Jaimek Dengponlo Karbi District Mohila Penaso Sai Pangchingpon Tanglo Dipu Tourist Lodge along Aruni Pioneer Cap Arni Porpai Cresia Porpen 12 Garvers Rifle Abahalong Perangkela Pen 12 Galvers Rifles Atum Angbong Kachepachiniamai Kepidupon Dipu Tourist Lodge along Nonjong Kebangmi 12 Galwal Rifles atum kedo abohalong perangki lapen 12 Garwal Rifles atum angbong kachepachini ponasai kedeng Kebangjia pora hot kemisenjia pan ason doana sai along chirapcheto japan kachepachini amay along 12 Garwals Rifles a colony JVS Rawat ahinpen lamjaipon Baithalang so police station ang kang Aruni Pioneer Cap Arni tika Arleng Karlu Kacheleng along Ihum Simen Kiroy track Kachingkoy Kachingkoy peda track nong AS01 FC 7081 Guwahati pen Simen Athoyla Cap an Karthang pon pen Hamren an ke Palejia phan ke dam bomoho track aprek ke fail de da joksi Chingkoy long phidlu pusi katewara tuma phan Karju ponhot Pachini pon. Kopay kimi truck arlo kedo banghinita arenga hukiso avilan. Nonamat kachingkoy peda truck along kaprega truck 12C semena toila pajoy pon thulo. Non malomso porapan bihina parman birtamo ington ponik sene. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এটি আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ
Royal Enfield dealers, first time in Karbi Anglong. Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH39, Chandrapur, Bokajan 782480, District, Karbi Anglong, Assam. Contact for service 78961 69017. For sale 78961 69021. You can also contact at landline 03675 246448. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্জ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত নন্দিহিন মৌফি পুথত বিৰতা লৱাং থলো ৰংকুট মাটিকলা হাৱাৰ মালম আৰুনি ফাইট্ৰক সিয়াৰনি তমন চাৰ্টিং কে বাঙাজক অংদুং হেম কানা হগাজক ৰাৰে তুমকে দোগে থাক আথায়া ফান কিসু আৰুনি ফাইট্ৰক সিয়াৰনি আজো পৰফাইনাৰ কেবাপৰ মালম সেন্টাৰ বজাৰ পেন কিলোমিটাৰ ট্ৰক্সিয়ান কাহিলো ৰংকুট মাটিকলা কাৰ্তিক কইৰি আৰঙালং মেনমেন তমন চাৰ্টিং কে বাঙাজক পেনাগান হেমৰেট কানা হকলো Birdaglong do na tengke bangso atumon charting ke bang kethe pegajok hengpi kethe anta na hoklaplo ancho takalisi angkang isi hemrit rehing ame ke pangreng marat mareng api benching lo ongdung ason na hoklo la sojok radatum setame ke do ke thak benching lo ongdung ason pen akisum pen ke jok jia phan sarkar la pen district administration etuma phan tuar cholang rentilo pusi birta ritun lo ঘৰটো ভাঙি পেলালে কি দুখিয়া মানুহ কি নাম মালিকৰ নাম কি যাদৱ দাস হয় এতিয়া লৰাটো থাকিবলৈও জায়গা নাইকিয়া হৈ গ'ল লৰা ছোৱালী কেইজন আছিলে লৰা ছোৱালী দুজন স্কুলত গৈ আছে স্কুলত গৈ আছে এতৰ কিতাপ পত্ৰ সব নষ্ট হৈ গ'ল এইটো যোৱাকালি কিমান টাইমৰ ঘটনা হয় এইটো 10:30 পৰা 11টাৰ ভিতৰত হৈছে কিবা আহত বা নিহত হৈছে নেকি অলপ আহত হৈছে নে নিহত কোনোবা হোৱা নাই এতিয়া প্ৰশাসন আহি পাইছে নেকি তেলকে প্ৰশাসন এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই Karbi Autonomous Council amai phu mate chairman pen non head jong samilang soi hitia long ihum kesang bohaka salam japan long e sompon Karbi Autonomous Council Transport Sai Campaign Samilang Swahithia Long ke Sangaham Ren Kasalam Jiapan non head jong long e sompon Asonson along e ke som along Pachiton dun 2 pen chairman tok bi pardun ron pen Korthan thiso kijui kelang adim along ke Sangaham Ren kikim Jiapan long e sompon 2 Asonson long e ke som amo along widisia me pu binondo rong par pen chenglok penang an ke thekiding al bang pu bang phietum chitong dun rinti Dipu Gitas Ramadung Rongmalin Juisaing Tia Rongalong IEY scheme pen ke kempona hem non anta patang pon pelang pusi birta nangle Kedamtang 2016 to 17 apartment sarkar pen kepathik pon rong arat kidukela katuma pan IEY hem non anta patang pon pesi kidukela radatum kidoy hem kavyajok ningri jolo Birta kilong do na tengke Lumbajong Development Block AJE Lapen Gram Sivak atum silabang suasay ke Klempon Pusi Rongmalin Juisaying Tia Rongalong atumpen Kat News sa dalaperang ke Kaumri Damahut ng Chithandon Renti Lasi pang soputhak Prabjun Pen Lumbajong Development Block Alongta CBI Patarlip Padu Pon Sirak ng Pusi Chiroktok Rongmalin Arad atumpen ng Jepon Renti Pinia Bertala Ponsikang Toniglo, Lai Bomta Card News Channel, Domitak me correct.